ایوار باش کردستانی نهجا سرناوی چارپل مدیا و هفکاری خو حنیفی توران سلاو و ریز بهویا کو ام صحبته کی خوش و برهمدار درباست بکن ام دست به برنامه خو دکن کیک حنیفی مرحبا مرحبا برای جا از جی سلاو و ریزی خو پیشکشی همو تماشاوانان دکم و برا تماشاوان زانبن ایرو ام او روجاوا دیاربکر ناینن هولی جبر کو سروکی گشتی و بپرانی وان مجارن کو د ناو روجاوا دیاربکر دا جهنه و بین زمان جبر وی مگو ام ایرو ایشو ام وی نینن هولی لبلی کک سیراج دگو ام بشو ناینن ام د برنامه بروج دا ام بینن هولی باش که حنیفی گلک سپاس تماشاوان نهجا میوان می ایرو سروکی گشتی پاکی رزدار مصطفی özçelik'e اج حوالی رجی رجا بکن برا وی بینن اکرانه و ام دست به برنامه خو بکن تو بخیر آتی کیک مصطفی گلک بخیر آتی سپاس دکم کیک سیراج کیک حنفی سپاسیا و دکم و سپاسیا همون خباتکارین چارپل مدیای ریوبره چارپل مدیای دکم کیک مصطفی والا کیک مصطفی توش تلویزیونک دچه تلویزیونک بیست برم کردستان 24 تا تماشا کر سرخیره به ولد تو پر دیاره و ولی رو ولم هاتم هولیری حوالین کردستان 24 رجا کرم گوتن وکی از چون ویداری گاوا دیش ویداری هاتم راست که کوت نظری نبیا باشه و چاقه ام دست به صحبت آخواه دکن کیک مصطفی جناب تا سیاست ترکی جنیز ده دشوپینه ده تاریخ کردستان ده وقت وی جاره ترگرا کرد امکانم به دست نخستیه که وقت امروف دشوپینه لباشوری کردستان دولت فدرال و روجاوای کردستان دست کفتیم فیلیه نه لهر چار پرچه کردستان کرد بری خستنن و زندینه اویکا خونا دولتین داگر کر دربینه هر دخوازن وان دستکفتین کردستان اجهولی راکن اختوال دولتا ترکی حاضریا جنوب اشغالا روجاوای کردستان دکه گلو لگور جناب تروی جاره اوی کاربه برحتی بگیجه آرمانجا خواه تو چه دبیجه کیک مصطفی؟ بله نه سیاست دولت ترکیه یا دربار روجاوای کردستان البته نه به خواستک و به پلان تنه و گریدایی نه حکومتزانن دماغ ترکیه افرین داگر کرد روسیا ریدایی دماغ گریسپی و سرکانی داگر کرد امریکا و دمی ریدایی نهاجی دبی از تدرفت و من بچه از ریشی ویدری بکم یعنی وی منطقه زیادتر روسیا و هیلی امریکاشی بخوا اکتور اساسی یک جلوره یعنی به ایزنا وان هر دو دولتا بکیمانی وقت شتیخویی به ایزنا روسیای ریدان روسیای زحمت ترکیه بسری خواه بکجی ده باروی گرانتر به هگر با دولتنا نخوازم ترکیه سیاستا خل چند روز بری هندزانن سرکومار ترکیه اردوغانی گو ام هم لعالیه عراق هم لعالیه سوریه ام 30 کیلومتر کراهیه کوریدورک اولکاریه می چه بکنه بخواه هندک بشه باشور کردستان هاتی داگر کرن هندک روجاواج هاتی داگر کرن او دخوازن او زیاده تر بکن آرمانجا ترکیه بلیه یعنی دبیجن ام رینادن لروجاوای کردستانه تو ستاتو چه آرمانجا اساسی یک جه اول دو سه آرمانجا دیجی پیوه کرده داینن مثلا به وان ایریشنا و داگر کرنا دموگرافیا اورا دگارن او کمرا عربی با آوای کی دی تبجی آنین جالیه دیوه دخوازن نابینا روجاوا و باکور کردستان دوی کوریدور اکوا چه بکنه که عرب و ترکمن زیادتر لوی داره بن
و پیوندی هر دو پرچا ببرین گلک پلان تید هنندی کاری ده و گوتن و ایریشن اردوغانی و دولت ترکیه ده البته حساب نافخوایشی هنن هل بشارتن ترکیه و اف کریزا هیو جبو که بالا خلقه بگشینن سرشاری اف تشناجی بخوا او فاکتورن لی بگشتی سیاست دولت ترکیه لسرویه کل دبین امروجوای کردستان نهلن تشتک چیوی که اوی کاربن بکن وی کاری نکاربن بکن محقق اوا روسیا و امریکا جی مهمه هرچی قاز بدفکی روسیا و امریکا گوتی ام نلگلن تشکی وا چیوی لی جارنا گوتن تشتکه کریار تشتکه اندزانن ده مثلا شر روسیا و اوکراینه ده نها روسیا هزا خو هندک وکشانت جر سوریه ذات ترکیه جی او بریارا او بکوه رفعت و من بیجه پشتی و بریارا روسیه دا پیش دیدکتر روسیا خواه گرانیه بده شر اوکراینه به معنی ترکیه خواه ویاش خواه بکو فرصتک هم نابرا امریکا ناتو و روسیه دا نخوشی هیه و هم جی مندزانن ایسویچ و فنلاندیا جبو نامزدیا جبو اندامتیا ناتو سری لیدانن ترکیه بیم ری نادنی ترکیه خوازه ویاش خار بکو وک فرصته که و روسیا جی چاقا ودکشه البته ده بخوازه ترکیه و ناتو بینن برانبری هفته چهار فیدهش بستینه ده شده روسیا و اوکراینه ده ترکیه زیادتر بکشینه آلیه خواه هر دولت الگور خواه حسابه خواهنن و پلان ناجی جارنا هنک دولت دکبن ماجره جی ترکیه کاره و ماجره که جی یعنی بکل نها اتمسفرا هایی ده نکار به زوزو اما روسیا و امریکا تونه بحث بینو اپراسیون کنی بکن او جی باور دکم ترکیه جی پر نرحته دمین و تالیه گنگشی نابینا یونانستان و ترکیه جی ترکیه خستی تنگاسیه کی مزن دوی واریده نه ترکیه و هگر عمل روشاوی نها بنرن ترکیه عالی که ده مثلا قبرس او اوروپا و امریکا لهم بری هبن ده مثلا ده روجلات بحر سپی لپترول لغازا طبیعی دگره و دوی درجی ده لگور پیوان ناونتوی توناگر حقوق ناونتوی توناگر و یا تونه ده حسبین دوی مسئله ده او اوروپی و امریکی و او هزه ناونتویتن برانبری هب ترکیه ده مثلا روجاوای کردستان جیده گلک جاره اره هندک دولت چاوه خوشیر دگرن لی و اصولا که نها دمشینه امریکا پر بزلالی گوتو بو هلوستا ترکیه یا لسوریه روجاوای کردستان برجواندی امریکای ضرار دگیجنه برجواندی امریکای او کریار و او شویا ترکیه ضرار د امریکای وانا گشا هگر ام بدم برهف بیامه ترکیه البته و بخوا هدف اساسی ترکیه ریل برگرتنا دستکفتن کردایه لی دوی واری جیده دخوازه جناکوکین روسیا و اوکراینا دوی شرید ناکوکین امریکا و ناتو روسیه فیده بگره دخوازه و مثلا نامزدیا ناتو یا ایسویچ و فنلاندیش خور بکه وک کارته که ترکیه به پرعالی دخوازه سیاسته که بمشینه لی اف سیاستا و پرانی جی لدجی امریکا و لدجی برجواندین اوروپا نابخویی جی دوایه یعنی بریارن محکمه مافی مروا یا اوروپای ناسناکه و لدجی بگوتارین خواه اوروپا اندام کنسای اروپای تو بریاره و قبول ناکه اوان گشی البته اوا ترکیه تین ناسته لی جانا جر فرصت جی شانس جی بی هاوی چه که پچک بیمنتی تردگره ده مثلا ناتوی ده فرصتک اندامتی هر دولتا ناتوی ده فرصتک کتی دسته وی ده مثلا یونانستان جی ده ایرو هنزان امریکا زیده تر او دکه لوی داره گرانیاک دانیه دخوازه هندک اوین عسکری دینن او جی محقق لهمبری ترکیه جی
وەک ئەوەکەی هەلوەستەکەی سیاست هندور ده نه راحتم باور دکم که کنفی من به ویواگیری دای تشتک بپرسیا نها از خوازم بارا جنابت بکشینم سر د دولتین هرمی اوجی فوکسوان لسر سوریه و روجاوای ایران و اسرائیل گلو دوی وارداجی اون چند گوتنان و شروع بکرام بله ایران بخوا پشکرکی اساسی رژیم اسادیه اگر ایرو رژیم اساد لسر پیامایه اکتورکی اساسی ایران یه دی روسیایه و ایران نهاجی لوی داره خورته ام ناوچه‌ام که نها بحثاوی تکرن من بجو تلرفعت جیده دور و برای ایران هی دسته او اگرانیا روسیا نخوازی ایران بکبوا درنا یعنی واناجی هر دولت اگلگور خواه پلانک وی هیه مثلا اسرائیل البته وندزانم و دماداویه گلک دولت عرب آره پیوندی خواه باشتر کریه وندخوازن او چنبرال دور ایرانه تنگتر بکه اوجی سیاسته که نویه لگور اسرائیل و جیران اویه جیران سوریه البته اسرائیل ناخوازه ایران لوی داره خورد ببه ناخوازن او هزین تندرو یک وقت داعش و ایدی اسلامی ناخوازم واناش لوی داره خورد ببه لویا یکسر جبو روجاوای کردستان اوکی ناینم خارنها زیادتر امریکا لوی داره اکتوره او جو دالی عسکری دا اکتوره لإيران پر بزلالي بشكريا رژیم اساد که دخوازه ودر سرپیا بهله و ایران جی ناخوازه کرد لروجاوای کردستان تشکی دست بکنه. بله از خوازم پرسکدن بپرسم ده شرکتک بناوه کندای هیا شرکتک آنکتا لگوری و شرکته رژه دنگ AKP هاتیه سر سدی 28 اویان جی براستی رژه اکی گلک آستک نظمه یعنی پسپورین سیاسی دویژن که جسدی 34 دمکو AKP نو بو اقتدار جسدی 34 دوین او که یعنی او باریره جوی دا که او ایندی جبوی AKP دوی خطر ایجاد دوی نابره دا برز امبیجن والله برز نه برز نزانم اردوغان دویجه دوی امی روجاوای کردستان داگرن و جالی کی دویجی والی و سروک شهردارن که به AKP و گریداینه اوجی شانو و کنسرتن هنرمندن کردا رادبن قد خدکن گلو ترکیه بر کرد چه سیاست ترکیه هنگی دچه و تنتر ببه لگورکو بر به هلبجارتنه وادچن گره اوک بویا گره هنکی نرمایی چه بویا لوای وکاکو هر کد چه تند به جناب و ویا جواب شروع بکه بری از برسیبا و بدم ده مثلا روجاوای کردستان ده البته بحث دولت ترکیه دکن سیاست و پلان و هنن ایران هی رژیم اسادی پلان وان هن روسیا امریکا اکتور لکا کرد لکه درین براستی ده ام همه به کردای بحثا وشی بکن نا ایرو روشا هی ده روشا روجاوای کردستان یا کردن روجاوای کردستان نباشه و علیم و تثبیته بکن یعنی روجاوای کردستان بهاتی سه پرچک سه بشاتی او کرن داگر کرن جالی کی به ترکیه و داره داگر کرید خواست دموگرافیا و عفرین سرکانی گره سپید و گهره دالیه دجیده گلک کردن ما دورا یعنی میلیونه کی زیاده تر روجاوای کردستانش بر وی شروج بر لهندک جی اویر جر ببریا خاصه جه خطر کرنن بگشتی عمله بنارن لروجاوای کردستان مخابن تراژدیا قلبر چاوه میه اف تراژدی جی جهف کتنو بلاوبونو و نه
یک هلوستیا کردایه سبب وی یعنی هلبته ام نکارن دوات شناد رابن فعلا وکن آنم تخمینه وکن لیب تشبر بچاونن هگر 2014 ده انا کسو تفدمه لسر چغا مطابقات دهوک الهف کرن او بجی آنی بونا يعني ريفابريك هف باش يا جبو حمو رجاوية كردستان يا عسكري سياسي أبوري دبلوماسي إداري أبويا براستيجي دي قالك زحمت با تركيا فيها يفير حتى بكتايب هاگر كرد يك هلوس بونا دي أمريكا جي فرقتر لبناريا دي روسيا فرقتر لبناريا حتى تركيا وإيران جي نكاري بونا بفير حتى تف بگريانا جبروي جي دبي ام في باش بزانبن كو ایروشی لگل که اف پرسکریکن هیجی ریا اساسی ریا راست او که پیانک و انا کسا لوی داری اداره کفش چه بکنه و لسر مطابقات دهوک الحفظ بکن یعنی اوای 2 سال لا زیادتر پیوندی هی لی نوها هر یک پروبلم که زیادتر جی آلیه ریبابریا خواست و اوی ناخواز بجیبین مطابقات دهوک قال لك يتحامل لنبري انا كسيان واندامي وان دقرن بروي وان دقرن هندك ايش سروان تكرن اتموسفيرك واكو تركيا جارة كديد خوازه تمام رجوای کردستان اصلی خود جيبي داگر بك دبي كرد يقرتي بن هناك عاليه ماي كرداج پرچه دجي دبجن ماوي چاو يقرتي بنو ونظام هناك دبن انا كسب تركيا راي هناك دبن ابي بيانكا نه کرده و به اوین نکارن هفته بکن بیامه دوی ام باوی کی بچاوه کی برفرهتر لیبنرن ایرو برای سروک مسعود بارزانی و هریما کردستان روسیا امریکا و فرانسا به حلوسته گلک معقول دخوازن پینکه و انکسل وی در اداره کفبش بکنه و میمار مطابقات دهوک بخوشی برای سروک مسعود بارزانیه دوی ام پشکریا وی بکن که مایی غلطی شاشتی بچه هوایی جیبه دوی کرد لوی در الحف بکن و پارتی اندجی بخنا به مطابقات هگر اف نبه یعنی ممکنه که چهاتو بلا بخلق بتاجی بلیزن و تی برای مسئله جی بدن آلیه کی دی جبو وی ده مسئله جی دوی ام کردین پرچه دجی آلیکار و پشکری وی اکی بن که پیانکه انا کسو پارتی کردی یندی لوی داره اداره یک هفبش چه بکنه و بیک دنگی و یک حلوستی لهمبری حمو دولتا و طرفکی تا بگرد یادی ایرو البته دولتا ترکیه یعنی پیواجو یک نودی راست مثلا هلبجارتنا ایدی سالک مایی هلبجارتنا ترکیه پارلمنتوی سروکاتیه و چه و گلک لیپرسین گلک آنکت داده دیاره که اتفاق جمهور و اردوغان دنگی خو گله کیم کرنا AKP دنگی خو گله کیم کریه اف حولن که دخوازن ایریشی ور بکنو و شوانیزم و نجات پرستیه و او حلوستا دجایتیا که دولتین دی سروی دخوازن شخور پایه که بدست بخنه و لبرچعبایه AKP نه بس دخواز ریل بر کردا بگیره لپرچه دی دخواز نافخوی جیده هزا خو خورتر بکه دنگی خو زیادتر بکه که وی سیاست دماشینه لی وش بحث کرن ها سیاست AKP و داویه به تایبتی و 4-5 سال 6 سال گلک حش بویه یعنی هم آلی که هم بری کردا دجایت یا که هم نافخوی جیده yani kas nikare tişki jer AKP Erdoğan irveje yani herkes yok düşman egrahnalet dikin herkes yok düşman dibinin ev siyasetaji elbette de nav khoyde de tesir xo ser xalqi ya negatif bike cevatek berfreh dij ve galek acisim ev ji rali takdiye le problem çi دوی نقطه ده که مستفاد خوازم تکیم نابره و جناب تا بپرسم جناب تا انکا بحثا سیاست AKP و سیاست اتفاق جمهور کر نها لعالی که ابتشتانا دبه ام دشوپینن لی دو ده ایندیپندنت ترکی ده ملاقات جناب تا خوان دوی ملاقاته ده ناوارو کاوی ملاقاته لسر چارەسیاریەکی نو بوو
دوی روزنامه ده نها تی گوتن کو افریقبریا هر دو بلوقا جمهور و بلوقا ملی در رولا هری تاینکار هلوسا کردایه کرد هلوسا خوال کیجان عالی دینن او عالیه دن بسر کبن چند روز بری رئیسدار صلاحالدین دمیرتاش و رئیسدار ayhan bilgin جی بحثا به مجاره کربون مجاره جنو و چاره سریه کی نو یا جی گلو لگوری وی روشه به شریکاتیا MHP یا جی به AKP به هشمندی AKP لترکیه جنو و چاره سریه کی نو کانه وره هوله AKP kare gavekî wer bavêje û dest bi Kurda û bi hevdîtinan bike mümkün e gelo dengê te Qutbûyî جالیکی و او سیاستا دولت ترکیه آل سر دجایتیا کرده هم دبینن که گیاش که وی آسته که هندک والی ایدی کنسرین اوی کرده هنرمندین کرده قده خدکن پاش هندکی اوی ترجی هاتن اوی وانجی هاتن قده خدکن لی اساس خو یعنی او هشمندی او ترس او دجایتیا هم بری کرده والیاتی نوی آسته که ایدی او جید خوازن یکی زیده بکن او مثلا او آلیه دی ده ام دبینن ایرو ده گلک اواده ده خوازن یاسایک سوسیال مدیای درخن که قدخه و آستنگی و اوی لهمبری سوسیال مدیای و وشانگریا اوی زیده تر بکن و نزانن سرکومار ترکیه اردوغان چند روز بره دا خافتنا خود او گرگوانه دجوی در کبنو وانه چالاقیات کن تایبتیج اوه جن را گوتنا سرتک بکارانی گوتنا گلک گرانه و نحقیق پرمزنه یعنی بری هر تشتی اوه دجایتیا دجی مافی مروایه او گوتنا وی رنگی بشکی مسئله اوه که یعنی اوه تونdu توجی devam dibe gotin û helwest û yasa û kiryarên tê kirin ji aliyê de jî de behsa dibinî de behsa Merdekê deng çû deng Qutbû de interneta wî de problem e herhalde na ev mesela evê di medya civakî de ew gotina Serokkomarê Tirkiye dijî jina ket rojeva medya civakî û bi rastî jî nerazîbûnekî mezin erê bi tundî hat şermezarkirin rast kek Mustafa herhalde erê diçe erê çavay dengimte ve tamam baş e bale de yani jaliki ve ev cadine çû mesela internetê yekcana war dibe aynen o ev kek Henefî li Diyarbekirê ev tedî konda şirketekî ya gelek cara di hilbijartina de texmînê wan derdikeve Diyarbekirî meyîro rojeva evê bypass kir ya Diyarbekirî vê meselê qet dipeyivin ser mesela anket û rêjeya daketiye wallahi از منها مخابن اینترنت آمد جیالی مقای چا پرسکریک در دکوه یعنی وقت ما گود نها مثلا پیواجوی کنو کا بوه نبه او چنده بری وقت گوتو بو بری سلاطین دمیرتاج گوتو بو ayhan bilgin گوتو بو ده هندک چاپمنیه ده او مثلا ayhan bilgin گوتو او مثلا تی مناقشه کرن جالیه ما به تشکی که یعنی ام بخواب بین مخاطب تنهیم نها جالی کی و یعنی اف اتمسفر حشک لهورتیه کریارن هاتنن کرن لهورتیه
کاوی چاوا پیواژو دست بیوی ام بخوا پر بزلالی دبیجن یعنی مثلا پیواژو یک اویده پیواژو یک نو گادانو استندناده گاوا یکم اول دبی اف شر و ایریش و اپراسیون و پفچون بیراستاندن یعنی اف وی معنی که پیواژو یک دست بیوی ام بخوا پشکریاوی بکن جبر که شر راوسته و ریا خباتا سیاسی دموکراتیک سیویل بیوکرین و راحت کرن دیش بو گله ما دستکفتنا گلک باشه ما 2013 حتی 2015 بر همه ویادیتن دوی دمیده ناوه پیواژویا چارەسەریە بوو لێکا چارەسەریا چ بێ ویا کەسی پێ نزانی بوو بڕاستی یعنی وەک ناڤەڕۆک کا پرسا کورد و کوردستانê ka ne rojeva dewleta Tirkiye û PKK de bû zêdetir şer hatibû rawestandin me jî piştgiriya wê kir ku şer rawestiyayê em îro jî em her awayî piştgiriya ew dikin piştgiriya wê yekê dikin ku bila ewek rabe yani ev şer ji holê rabe bê rawestandin pêvajo û riya diyalogê vebe em hemû aliyên Kurda mixatabê vê meselênin bira diyalog di nava Kurda de dest pê bibe nava Kurda û dewletê dest pê bibe helbette pêvajoyek ku dest pê bibe jî ji aliyê me ve menha wek ewekê xebatek dest pê kiriye ji bo daxwazên acil ê milletê pê qebûl kirin îro em dibêjin pêvajoyek dest pê bibe divê ewla ewil bi ev daxwazên acil ên Kurda bibe destpêka li hevkirinekê diyalogekê lê atmosfera niha em lê nerin yani ji alêkî bi tu rabiş li hemberî Kurda li her derê şer bike û tu di alêkî de bixwazî yasaya medyayê ya nû bîne ku rêlber ew heyî jî azadiyên heyî jî rêlber bigire tu di alêkî de ew qas tundûtujiya û gotinê û pêvajoya çareseriya wê çawa ji nû ve ya jî pêvajoyek danûstandina wê çawa ji nû ve dest pê vê ew jî cêpirseyê atmosfer ne ew atmosferayê bixwazin riya hineka ji xwe tişna dest pê bikine ba min jî wê bicîne be muxatabê va meselena ne hindek kesên ku AK Partî bixwaze ji xwe bike hevalbendê xwe muxatabê hemû partiyên Kurda hemû dezgehên sivîliyên Kurdanin kesayetên Kurdanin divê hemû alî bibin muxatabê vê meselê من jî tam di wir da minê wî bipirsiya ji alîkî da MHP heye û siyaseta AKP bi xwe jî ber bi tundiyê da diçe di mesela Kurdan da ji aliyê din de jî rayedarên HDP vekirî weka ku terefê xwe hilbijartinê tînin ziman wek mînak îro midî di evkan da nûçeyan da derketibû HDP'yî dibêjin ew ku nabe ew şaredarê Enqerê nabe lê belê nabêjin mesela Kılıçdaroğlu nabe ya ev İstanbulê nabe ev ya jî tê wa tê ku HDP her ku diçe terefê xwe kevş dike ev ya jî gelo rê li pêşiya gavekî bi wî rengî nagire niha divê em vê rastiyê bînin çend roj berê gava ku Erdogan got mê careke dê êrişî Rojavayê Kurdistanê bikin ê ewilî piştgirî dayê CHP bû got em jî piştgiriya vê dikin CHP û Partiyên İttifaqa Millet bi her hawayî piştgiriya êrişa Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê dikin di bernameya wan de yek kelîma Kurd tune ye yani nasnama Kurdî zimanê Kurdî perwerda Kurdî tiştek tune ye niha her du ittifaq jî di vê meselê de hema sedî not zêdetir belkî çend gotinê cuda hebin wek hev difikirin ev rastiya meseleyê başê ê me dixivî halî çi ye yani her du alî jî me tu nebihesibînin her du alî jî zanin ku bi dengê Kurda dikarin bên xwarê an bên senhikûm dîsa jî me tu nebihesibînin divir divê em aliyê xwe binerin aliyê me jî çi ye ew partiya ku 6 milyon dengê Kurda bisîne HDP ji niha ve bivêje yani em ê piştgiriya İttifaqa Millet bikin namzetê wê ê serokkomariyê helbette ev İttifaqa Millet jî bêminnetî
tev bigere divir de problema esasî terefê Kurdî tuneye terefê Kurdî li ser daxwazên xwe macqûl dernakeve ortê nabêje bes evay ava 9 sal hûn me tune dihesibîn we zimanê me jî qebûl nekiriye bes evay ji 46 heta îro hilbijartin henin her hûn dengê me distînin lê hûn tişkî nadin vî milletî îro ihtiyaca esasiya milletê Kurd Bakurê Kurdistanê ev e ji ber wê jî ev siyaseta ku îro HDP dimeşîne mixabin rêj wê xweştir diku ku sîstema heta îro hatî careke di jî dewam bibe yanî li Kurda çawa tê kirin hûn zanin yanî wek mesela ew ê Nesretîn Xoce yanî kerê xwe da dike û paşê dibîn û kefayîtê kerê xwe Kurd jî her carê kêr dide hestî em din ha ho gazî hema bila ev here hema kîtê bila bê dest dikin qirka Kurda ew bifedsînin Kurd hema bila ev here bila hema kîtê bila wer îro jî atmos dewleta Tirkiye yanî em dikarin bêjin ku ev formateke jî aqiliyet û hişmendiyek dewleta Tirkiyeyê ku her di nava xwe ji xwe alternatîfê xwe çêdike û Kurda jî mecbûrî yekê dikin û gava ku ew partiyê ku aliyên ku ji Kurda di nava Kurda de hêza wê heyû ji Kurda deng bisînin jî rabixwe bike perçeyekî vê meseleyê wê gavê tê çi manê Kurd dîsa dê ji vê pêvajoyê destvala derkevin ji bo wê em wek pak me di serî jî de em di Kongreya xwe 2020 jî me gotiye em niha jî dibên û me li gel PSK û TDK tevger xebatê ji dest vekirî em dibên terefê Kurdî bila çêvê terefê Kurdî ser daxwazên macqûl em bikaribin rêj milletê xwe em bibin alternatîfekê yanî ew ê ku daxwazên me qebûl bikin divê em xwe bikin alternatîv bi sê-çar partiya û deh kadroya ji evî şenabe milletê Kurd divê di vî warî de em bixin nav tevgerekê Berê keko ez dixwazim pirsekî din bînim holê helbijartin her ku nêz dibin gelek senaryo tên nivîsandin û tên axaftin û senaryo awsal li nav guhê ev dikevin hinek dibêjin ew ê şeşqoliya Milletî İttifaqê ew ê ewkê xwe em bêjin hilbijêrê xwe ewkê berbijêrê xwe hê tayîn nekirine û wê bi hev kevin û wê ji hev da xerab bibin û hinek dibêjin ku bi van bi vê enflasyonê bi vê hejariyê mümkün nîne ku AKP em bêjin kar bike ji aliyê din de jî em lê nêrin îcar Duran Kalkan rêveberê kecekê çendê hanê daxuyanîkî da got em ê şer bibin nav bajarên Tirkiyeyê wala nav bajarên Kurdistanê Bakurê Kurdistanê ew kirin em bêjin tamam kirin încar neyeta wan bi wî awayî ka Kurda ew dikin çi dikin ez nizanim ez dixwazim ku tu behs bikî gelo ev tam divê pêvajoyê da ev daxuyaniyê ya wî tê çiwateyê ku em ê şer bibin bajarên Tirkiyeyê û dîsa em zanin ku enflasyon bilind biye hejarî zêde biye û tam divê demê da Tirkiye jî ber bi seçimê va diçe ber bi hilbijartinê va diçe gelo hûn bihêvîne ku divê siyaseta Tirkiyeyê em bêjin ev siyaseta tund ku tê meşandin hinekî nerm bibe hûn ê çi bêjin No mesela şer de em Partiya Azadiya Kurdistanê siyaseta me zelal e em behsa Bakurê Kurdistanê dikin Bakurê Kurdistanê îro zemîna şerê çekdarî nemaye tuneye û em dibêjin şer zerarê dide milletê me dide doza milletê me dide destkeftiyên milletê me û ev bi xwe êdî piştî bi taybetî piştî şerê xendek û barîqatan nava bajara de ew taqîbata çêbû ku doza milletê me û destkeftiyên milletê me 20 salî paş de bir ew li ber çavayê niha jî li Bakur PKK nikare şerî bike li ber çavayê şerê xwe birî Başûrê Kurdistanê niha zerar digihîne wê derê jî PKK tu sebebê wê tune ana vê zemîna wê jî tune şerê çekdarî bimeşîne û bi xwe siyaseta dimeşîne jî yanî
دبیجه از دما ما دولت نتوی چوی جمهوریت دموکراتیک و نتوا دموکراتیک گلک تورین او تینن که یعنی جبونا و ذاتن شر چکداری نحوجیه دمل دست ما برجی گوتی دوی او شر بی راوستانده ایده او شر را اتمسفرک واده که برای شری بدن اوه بدن ناو باجارین ترکیه جی دوی چاقا چه ببن نجات پرستی و شوانی و دجایتی و دجمناتی ها کرده ته هین زیده تر ببه او شر لباکر کردستان لباشور کردستان زرارک مزن دایی کرده لوی دریجه بده کرده جبر ویجی او نه عقلکی کتبه ویجه براستی لسر سیاستک دوزا ملتکی تیمشاندن او شر دیج پلان دولت ترکیه ری خوشتر دکه دولت ترکیه ده شر خندک و باریقات ده خواست کرده به شر بشکینه پکیکه ریجه خوش کرد و کرد شکاندن ضررک مزن دام کرده ایرول باشور کردستان جی پکیکه دبین او صحین پاراستن یه مدیای ایمیو کس نکار مجه درخه لی تسلیمی دولت ترکیه دکه بشاریده حوجت واد که تسلیمی حکومت هرما کردستان هزیم پیش مرگه بکه و بلا ترکیه جی شخور ویانه که بهانه اگر پکیکه دوی مسئله ده ریج دولت ترکیه وی های خوش نکرا ترکیه نکار بیر حتیه بکته عینی تش دخوازنی دل ترکیه به ناو شرن چکداری امیل ترکیه بکن دخوازن سیاست دولت ترکیه لسر دجایتی کرده ری خوشتر بکن مخابن پروبلما ما یک جه اوه که جواتا ما لباکر کردستان جواتا سویل خلق ما دوی مسئله ده و پارتین ما کردستانی ام نکارن یک حلوستیه که دینن یعنی او تخریباتا کل لبارقات و هندک و دوی شرید الملت ما و خلق ما و دوزا ما بویه ما نکاری بو بیک دنگی و یک حلوستی لنبری وی شری ما او گرسهی چه بکرا ما وقت پاک و پارتین دی ما حلوزدانی ما گو لهمبری دولت ترکیه جی لهمبری حلوستا پکیه جی لیما نکار بو گل خبر خستم بکرا خلق ما زیده تر زرار جویشی دیه دزگاه سویل و آوانا پرانی به دنگ مان یعنی او جی تراجدی اکمای مزنه جبر و ایرو ام دبیشن اگر ام بکاربن لسر داخواز خی معقول کام بکارن آلیه کردی چه بکنه امه بسه جوی شریر بسه و داخواز ما عاجل ابن فرمو ام بکاربن به 100,000 میلیون کردن باکور و کردن ترکیه ام بکاربن بخن ناف تفگره که از باور دکم ده پیواجوه کنو دست پیوه آن نا او شرحی فیلی جه پلانه دولت ترکیه رو ری خوشتر دکم و مثلا نمیه مطرق وی هاوی دگه اگر تواب کی دولت ترکیه یعنی مرا نزانم مانو راجی کاره بکن یعنی دولت ترکیه دگو زهرم هم مابوس اسرائیل هم دگو مرن خویناوان و خون د مثلا سعودی عربستان ده هند زانن یعنی جمهوریت کو اوای مه کدومه سیاست خوش کوکه گوهری بو ارج نو که پیوند بونه ده خوش که یعنی جبروی دولت لگور منفعت خل نرن و روزانه سیاست خو برجمندی چه به نابه مدو چه گوتیه کارن تشتا بگوهرن و اتمسفر هیده دولت ترکیه گوتارا و سیاست هاوی نجبو جنوب و سیاست چاره سری دست بیرک ام بخو حاضرن برج میگو ام بخو حاضرن فرمو شر راوستینن ام دیالوگ سر ماسیح متشتی گفتگو بکن چه دستلات AKP به چه مخالفت ایرو هی به سر حکم جمع عین چی جوانجر بیشن یعنی دوی مسئله دوی ام وقت طرفه کی تفگرن ل دیاره که یعنی ام نکار به جوات آخر خلق آخر دنگ آخر سیاست آخر خلق آخر نها بدن فهم کردن و او کردن و دزگاه سویل روشنبیر و سیاست مدارین کرداج دوی مسئله ده نکارم یک حل وسیط تفگرن یعنی رو هدف جالی کی و پشکریا خندق و باریقاتا کر جالی کی و پشکریا شری کر جالی کی و جید به ج دموکراتیک جمهوریت و ارتاق وطن ولات هفبش و نتوا دموکراتیک یعنی باشه هگر او دوی از ننره ملت کرد از ننره ترکیه گشیمم یعنی دوی سیاست ده مخابن باریرک مزن هیا که دوزا ملت کرد بکار ریش خوربکه جبو ویجی مگلک جارا بانگی پتانسیل برفرح یا هدفه آولات پرور کری که یعنی دوی ام اویجی حساس بون که دناوا کرده دجایت جمناتیک
او رونده لدوی پتانسیل اولاد پرور آهده پیجی هوای کی دیل مسئله بنارن و و مسئله ده حلوسته که بگرن به و سیاست تا ایروته مشاندن او خبات و کد و بدل حتی داین مخابن حیفه و ناگشتار مانجی نه دوی نقطه ده براستی جی مروف وقتا دفکر از وقتا موی داخویانیا دوران قاقان خوند yani tirsek bi mirovan digire di rêjeya AKP da dikeve sedî bîst û heşta û tundî tu jî pêştir diçe û daxuyaniyên bi vî rengî mirov ditirsîne mirov divê gelo di demên pêş me de ew ê senaryoyên bi vî rengî werin û ew ê dîsa tundî tu jî dest pê bike dîsa ew ê şer diparêzin ew ê dîsa AKP jî kar bike îjar niha di eslê xwe de problem bêguman ne tenê problema partiya we ye lê problema siyaseta sivîl e siyaseta sivîl siyaseta demokratîk di welatekî pêşketî û demokratîk de kare bertekên pir cuda nîşan bide lê nîşan neda ev sî çel salên vê taliyê siyaseta legal demokratîk jî di eslê xwe de خودی تجربه مزنن دویوی لی یک جانا وسایت نایله کو انسان به اشکره لهمبری و چوتیه درکوه نه از بخواه یعنی دوی مری تثبیت گلاب بکه لباکوری کردستانی ایدی شر بوی بارک لسر ملت کرد ده هر هولدانی ده هر تشتی ده و مسئله دردخینن پیشیا tevgera Kurd û tevgera Kurd nikare rehet siyaseta sivîl demokratîk ya girseyî bimeşîne yani êdî divê rewşenbîrên Kurda divê siyasetmedarên Kurda divê partiyên Kurda divê baro divê dezgehên din yê sivîl li hember daxuyaniyên bi vî rengî derkevin û berî hilbijartina 2023 divê şerê çekdarî ji rojeva Kurda derkeve di vî warî de kek misafa cenabê we jî di siyasetê de bi tecrübe gelo mirov nikane berî vê hilbijartinê rêl ber daxuyaniyên wer bigire ku hûn sê qolî bang bikin ku ji gel re bêjin senaryayekî nû tê pêşberî milletê Kurd di mesela hendek û barîxata jî ev mesela werbû dixwazin anka tiştekî din bike divê merî bertekek nîşan bide hûn çawa şîrove dikin kek misal niha mesele ne bez daxuyaniya duran qalqana ji bo ku gotiye mil bajarê Tirkiye şer dest bikine îro şerê ku li başûrê Kurdistanê PKK şer birî wê derê zerara ku digêji başûr û wê jî digêji bakurê Kurdistanê û rê ji siyaseta dewleta Tirkiye re xweştir dike ji wê gotara duran qalqan ne kêmtir e li Rojavayê Kurdistanê jî helwest û siyaseta ku îro PKK dimeşîne rê ji ewa dewleta Tirkiye re xweştir dike divê bi awayekî giştî em lê binarin niha di dema xendek û barîqata beriya wê bifikirin di şer hatî rawestandin û xebata siyasî sivîl gelek pêşketî zemîn çêbûyî ku Kurd ji nû ve ser xwe ve bên û bi rastî atmosfera gelek ew hebû pozîtîv hebû bifikirin di wê demê de heger PKK şerê xwe ji Bakurê Kurdistanê vekşanda û bi danûstendina piştgiriya başûrê Kurdistanê rêveberiya başûrê Kurdistanê jî bi hawayekî yani ev şerê çekdarî bi rawestan nawriyek jêr bahta dîtin dê gelek baştir biya lê çi kirin şerê xendeka çêkirinê him şikesek pir mezin wan bi xwe jî xwar û bi HDP û partiyên Kurda û dezgehên sivîl xelkê me zerarek mezin xwar encam li ber çavayê niha em hertim dibêjin ev şer divê raweste ev şerra îro tu fêdayên milletê Kurd tuneyê û heta şer bûyî planek û dewleta Tirkiye bikaribe vê sîstema xwe bimeşîne berçavayê divê derê de yani dezgehên sivîl û partiyên
کردا بگشتی دوی هلوستک یکگرتی کار بکن ناگرن یعنی ام ایرو پتانسیلک برفره لدورا هدپه هیه یعنی پارتیم که نزیوینن یعنی دوی مسئله ده هلوستک راست نگرتن یعنی به سیاستک براستی نتوایی کردستانی که اگر ام مسئله بنارن و سیاست کردایتی ام مسئله بنارن او شرا راوستانای برجاندیا مگشایم مخابن جوات هیپنوتیزه بویه دزگاه سیویل هیپنوتیزه بویه لسر سیاست ایرو تمشاندن یا بیامه یا غلط یعنی آلی کی ده پشکریا شر آلی کی ترکیه جیتیه آلی کی ده مثلا کردا یعنی وقت تمثیل کردا ناهلن چه به اوانا گشی گم دادم بر چاوا دباکر کردستان مخابن تابلو یک نگاتیف لبر چاوا میله وقت پاک ام بخوا هرتم هلوستامه زلال لجبر که پارتیین که مثلا مدخواست اوک چه و ناوندک کردستانی بلسر سیاستک نتوایی چه و ما پنجش پارتیم هاتن جمع او بون ده هل بجارت ناده شکست جبر بلدیا که جبر نظام پارلمانتریا که مخابن او تشناجی ریل بر مدگری که ام ناوند خورتر چه بکنه ام لسر دجایتی دجوناتیات تو کسی حد پو دب پو یاجی اویدی سیاست ناکن لیدوی ام بخواه براستیجی شخصیت آخوی نتوایی سیاسی بپارزن وقت ناوندک جدا تف بگرن ام به هدف رجبو زمانم هفکاری دکن ام وقت نکانابی ام مرحبای جنادنی نا لی اگر تو وقت هزک جدا تف نگره تو ناوندک جدا چه نکی تو راب جبو برجاندی گروبی و شخصی هر بن و سیاست غلط که تی نکار ولات خو الټرناتیو که چه که او تی نکاره به راب وقتا کو حوجه جی بتو شارجی بسکنینه ای تی دیساجی ریل برخونه بینه جبر وی ایرو الباکر کردستان هز نتوی کردستانی ولات پرور دوی دست خو بدن هف ناوندک خرد چه بکنه به کدجاتی دجناتی ناوا کرد خرد ناوندک خرد چه بکنه و سیاست به پارزن و ام بکاربن دزگاه سیویل و جوات ها قانع بکن که لهمبری وی شریم هلوسته بگرن و ام کردا بکن طرفک ام نبن طرف دولت ناهل ام ببن طرف و ایرو پارتیا که هری زیدش کردا رایه دستینه دنگاج دستینه او بخواجی ناهل کرد ببن طرف اجبوی دوی ام روپلکی نو وکل دیواری ده تام دوی داره دا مجی ادخوازم اینجا پرسکدنه جبو که هون دوی که ام نابندک خورد آوا بکن جوه بونه پاک پسکه و تدقا تفگر و به هبرا اینسیاتیفه کی گرد بنابین داخوازین لزگین و هن قالان تثبیت کرد و هون دخوازین لدوروان آلیه کی کردی آوا بکن لترکیه آلیه کردی آوا بکن گلو اب خباتا و ده چه آستیدایه و هون دخوازین چه بکن بله گاوادی که کسی راش مثلا هلبجارتنی جی پرسی بیا ما ایرو مثلا ما نکو ام حاضریا هلبجارتنه که یا جی طرف کردی جبو هلبجارتنه که آوا بکن طرف کردی دوی جبو که اف شره که ایرو سره وی ملتی بوی بلا دوی جبو او راوسته و جبو که او داخوازن عاجل این کردا ایدی ده قانون بنگهینا دستور ترکیه ده بجیبه و وحمو اب اتفاق دولت ترکیه اتفاق جمهور و ملت و کی هبن کردا وقت طرفه کی قبول بکن ایرو گاوا اول اوه اگر ام ده ورد بکاربن یک حلوستیه که دینن اما بکاربن دم هلبجارت ناجی ببن طرف پر زلالی ام ده بیجن پر زلالی اوه که هبونا ملت کرد قبول دکن زمان کردی پرورداوی به زمان کردی و فرمیبونا زمان کردی قبول دکن یه قدخیل سر ناو کردستان و لبر ریخستون و پارتیم کردستانی دویم براج ارتی رابن دوی درد یک حلوست بن که ببیجن بلا دولت ترکیه همو پیمان امضا کریه بجیبین و شرح اندانی نجورتی راکن ببیجن آزادی سیاسی فکری و ریخستنی بلا به و اید حفظی بر همو سربست بین بردان اوا دوی چرچوا اساسی ده که اب داخواز می عاجل که وقت چرچوا پاک پسکه و تدکات افگر پیشکشی
gelek partiya gruba û dezgehên sivîl kesayeta kirinin û niha jî hewldanê me dîwarî de heye me gelek alî dîtinin û encamên gelek baş meqûl henin piştgiriye gelek xurt heye ji bona vê divê îro em bikaribin vî warî di yek helwestiyekê bikin di guhertinên destûra Tirkiye ji demêvin teref û di helbijartina jî de kî va daxwazên milletê Kurd قبول بکن بخن برنامه خو ببین امه وانا بجی ببینن و چه ام وقت کرد ام دکارن لسر بفکرن ام وقت طرفکی حلوستکی بگرن جبوه او خباتا کمه دست بکری بردوام هینا جی هاتی یعنی هدی ما گوتی اولی امه عالی کردار اوکی بکم مرحله دودا جیده طرف کردی که اگر چرچواک چه و امه طرف ترکیه خود ترکیه دبینن یعنی چه HDP و هداپار و چپ ترکا و دموکرات و آزادی خوازن ترکا ای هبن و چه جی پاشه امه پارتین دولتا ترکیه جره آق پارتی CHP و دوا و گلجک و وانا جره امه رونین امه ویژن وای داخواز ملت ما اوه وقت پاک مبخواه بسر خواه ما آق پارتی و CHP و دوا پارتی و گلجک پارتی داخواز هفدیتین ذاتن کرب و لگور بریارا ما کنگرام 2020 و نها AK Parti, Deva Parti و Gelecek Parti نگوتن اره نگوتن نه لی CHP قبول کربو و حواله ما چون برسمی CHP لانقره دیتن و مواد آخاز خود نویسکی جی پیشکشی وان کردیه که CHP چه گوجواره؟ نها اف داخواز نویسکی داخواز عاجل ایکم او کرو پیشکشی وان کربو ما گوتو CHP دوی همه پرسا کرد کارستن کن هم دبن problem heye. Denk ana tamamen degate. Yani CHP ve me pirsa kur çareser bikin. Me jî got fermo madem hûn divê me pirsa kur çareser bikin ji vê dirê divê bê dest pê kirin. Yani CHP kî çi ji ku hatî em giş siyaseta wê û derbasbûyîna wê dizanin lê fermo em li hemberî tu kesî bi vê meعنê ne pêş hikmînin. Em nabê em filan kes û bêvan kes nabînin. Em çawek pak jî çawa em daxwazê evê dikin û me CHP jî diyê Partiya Azadiya Kurdistanê daxwazê lê dike bi navê xwe bi bername xwe bi şexsiyeta xwe Kurdistanî darwandibîn ew jî wenî me qebûl dikin bi wî navê me qebûl dikin em dê fermo em di vî warî de em riyekê vekin heger hûn dibêjin em ê bikin yani CHP bi xwe ne CHP tenê İttifaqa Millet jî îro yani hinek dibin em nehazirin civata me nehazir em va daxwazê we bixin bername xwe û hinek jî li dijî wênin yani bi vê meعنê yani giş dibêjin kan bên ser hukm xwedê mezin yani tînin wê meعنê û ew ê bivêjin jî gava ku tu pêşin bivêje ez ê zaten piştgiriya te bikim ew tu daxwazê te naxwin bername xwe û bi vî havî bêminnetî tev digerin em jî heger em bibin aliyek pêzek xurt çê bikinê muheqqaq em ê karibin tesîrê li siyaseta dewleta Tirkiye jî ava ittifaqê wan jî bikin û em ê bikaribin di nava Kurda jî de hişmendiyeke nû biafirînin. Belê gelek spas kerem kekek Sîrac. Dengê xwe veke. Kek Sîrac dengê xwe veke. Naha gava de cenabê te dengêm tê ta anka başkan. Erê. Naha gava de cenabê te di mesela wê de pir tiştek xweş ku ya Nesreddîn Hoca te got bi rastî jî ew mesela civata me ya jî em bibên muhalifên li Tirkî dijîn çend salên vê taliyê her bi wê psîkolojiyê dijîn yek tê wek te got kêrê datin sêwan û dibê biraviya herikî tê birawer lê divê merî di tespîtek li hev bike kek misafayan li Bakurê Kurdistanê siyaset xetimiye. Niha ez anka yek cana siyaseta evê dişopînim ya siyaseta Kurdistanê dişopînim bi milyonan Kurd dengê xwe didin HDP û ew bi milyonan Kurd jî yani Kurdin Kurdistanî ne mirov wexta li wan re sohbetê dike fikr û ramanê wan wekî fikr û ramanên partiyên Kurdistanî ne yani ew lê
د پراتیکه د خدمت آوی دکن یا خدمت سیاست ترکیه جدی دکن رای خود دن وان گاوا د جناب تاگو که حنفی پرسی او سی قولی گلو يعني استراتيجية كوهية هون تشاوش بن بوسايات سياسات تركيا جدية كو دنگي كردستانيا دبا آلي تركيا جدية ياجي او ختماندنا سياسات كو مروف وقتا سياسات اواد دشوبين بارتيين كردستان دشوبين براسي هون بهالوستن باوينة چه استراتيجية وهي چه بروجي وهي هون جبه ختماندنا لباكوري كردستان جهولي راكن كثير سال 2018 دم وقت پاک فکر بلوکا کردی ما آویتو هولیده پیشنیاری مانین مگو ورن ام آلیه کردا ببین یک و ده هلبجارتنه ده اتفاقا خود چه بکنه و بگل پارتی ترکیه جیده ام هلوسته دینن اوه کردار ریکا نووکه دوی دمه جیده ما اتفاقا کردستانی آجبه هلبجارتنه چه کرد و ما چو تکلیف جه هدپه و هداپار و حقپار و اوانا بر هداپار و حقپار نهاتن و وان هفدیتنا لهدف قبول کرو ما هدف هفدو دیتو هدف دکلاراسیون شش خالی امضا کرو و ایدی هاتبو که ام جرای گشتیر اشکره بکن و دمه مصطفی کاراسو د زور پولیتیکا د نویسی گو هدف نکار به پارتیان کردستانی رو اتفاق که چه بکه او پشتی وی جی هدف دک اف هفدیتنه ما دکلاراسیون تو نه حسبان بسر خو رابو اوکش دکلاراسیون خو اعلان کرد پشتی وی جی پشتی ماجی گو وای هدف اپل اوا خو کریه هفدیتنا کریه اف تو نه حسبان دی و شش خالی امضا کرید اف جی تو نه حسبان دی ما گو امج وا هفدیتنا ودکشن هدف پشتی وی هاتیج مرد وجه اره دکلاراسیون نبوله کام چند پارلمانتریا بدن و وای دو سه روز مایش بو هلبجارت لیسته هلبجارتنه کاورم بکبنا ام پاشه ما وا قبول نکردم گو ویا وقت يعني بريزية الهمبري ما والهمبري قال ما اوجي قبول نكرن ها ما قالك حول داي ام دو خوازن لباكر كردستاني هيزك نتوي كردستاني لي قارب الدريه هفكارياجي وكري بهله ماش هذا بير اب تكليبري هذا فق قبول نكري باش مجموعه زمان كرديان كان بير دانوستان دنيدانن ام جوير حاضر وقت باك ام دوي مساله جدا لينرن مخابن جواتا مجی باکوری کردستان جی ای تو پنجش پارتی ته جمع هف پاشه هینا نکملیه هی وقت بیجن ماست هاوین خو نگرتی مداخله چه دبه اتجو ماسی نکاتش کی چه بکی مثلا ما بچک او ما خواست ام او کی بکن یعنی وقت تعبیرک او بیجم ماسته ابو ماس ادیتش خور ماسته فکی چه کته ماسته چه کته هزار چه چه لینا هیلن ماسته ما به ماست مداخله پرالی هنن یعنی هزین خیر نخواست و هزین قدی استراتژینن نه هیلن باکوری کردستان او چهوه او امجی وای 40 سال باکوری کردستان سیاست یک رنگ و یک عالی دولت ترکیه و پککل سحین وانه دیجی شکستک مزن خاطی خوارن و هینا جی ام سرخواب نهاتنن لباکور و معنی اگر ام او بنار خلق ما ته قادا داویه اوه که هر زیده رخناد کو تشتاد بیجن ای هر دبن سیا ام بیجن جبو پارلمانتریا که و بلدیا که دبن سیا هدف د خیامه ای خلق بیجو چا یعنی دمکی تشکی جدا معنویتونه خلق زده اهوانی شر دقت بکن نابا کرداجی ده اهوانی شر و د مسئله سیاستات دولت ترکیه جی د کرد جارا داویه دارن سر صندوق آلترناتیف باش نبه دبن اهوانی شر ایرو تشتکو بیکرن چیه يعني دبي ام اوايكي بفكرك لغور في اف بلانا كما انا دايبر خو طرف كردي اواكرن بياما دي درزك مزن لفي سياسه دولت تركيا هي حتى ناجي بخ او تي دل في يك رنگي او في شيلبون على سر سياسه كردستان جي بخ جبو في ام خوات خامي في هاي بمشينن لراستي گوتنه تن جناب دوی اویم که وی فکر راست بینم پشکریاک مزن لوی خباته بکن لباکر کردستان مخابن ایرو چاقا پاک ما درکت ما گوت یه نکارم ببین یک بلاون یه نکار بی یک برا اتفاقا بکن یه نکار اتفاقا بکن برا دیالوگ دبن یه نکار دیالوگ دبن برا جناتی هفته نکن نها
قالك باكورد التابلويا سياسي جي هفكتيه يعني ام بخوا باق السياسه اخوي كش دسبك حتى يرو ما مشاندي ام بين باكور كردستان هزك موتورك ناوندك خرط يا آزادی خواست دموکرات کردستانی لازمه اتفاقی نتوی لازمه لاتفاق جی دوی بهزین خرط به آوا کرن جبو ویجی ما بخوا جبینا می کمیته برای برجی ویج ما باشکان منیجی وی بپرسیا و جوینک کمیته برای بریا ناوندی هفتیا چوی و برای خست دوی جوینه دا بانگک وهبو جبو ارگانیزه کردن پارتیک خردتر وقتا که اون دوین پارتیک خردتر وسا خویای که اون جحال خوشی نممنون اون دخوازن پارتیک خردتر آوا بکن جبوی ویجی اون بانگ لکادروین نتوی دموکرات آزادی خواز دکن لجنان دکن لجوانان دکن ما بستاوه چیه اون چه دخوازن جوان نها تابلویا پارتیان کردی کردستانی باکور کردستانی لبرچاوایه تابلویا بلاولایه و جوات دورکتی دویم گش به راستیا خو ببینن تابلویا کوری د پاکی پروژه پیشنهاد دکه د بیجه اف پارتی گروپن وک هاف نزی هاف دوی ببین یک اف بلاوون لوکسکه و با کادرویا جیدکه دوی لوکسک ام قصاش اف کتیبن يعني ام صدي هفته حشته ام وك هفبن نزي هفبن نشردن بارتيون جدا دبن دوی وارده پارتیا که پر به استقرار و به زلالی دوی سیاستا خود مشن پاکه نه هنک دویجن هر کس بحثا یکتیه دکه نه خیندی پاکه دوی معنی ده کس بحثا یکتیه ناکه امش برویشی و کسی جوابا وی ناده دوی واریجی ده کسی حتی نها وک پاکه هلوس نگرتیه ما گوتی ام هر هاوی وکرینن فرمو ناو پاکیجی سروک پاکیجی نخطا سوره چاوان ویاد بینم جانو دل دو بیجن ام احتیاجا ملت خود زانن نها 10 پارتیه نیفچه ده نکاره بین لباکور کردستان آلتام اتفاق خود چه بکن دویج ناو آوان هنه خورد ببین و او بکار ببین دینامو ببین موتور آوی کاریش بوی پاک نامزد اوی کاریه اوی دی خنادم بر اوی که ام دویجن کارم به پاکرون یک خنادم بر او جی ترجیه کن لی اوی که کادروین به صدام هزاران کادروین کردستانی هنو که لدرونن دوی ببین یک ام پاک دویجن ام ببین یک وانه دی قبول نکن ویچه هم باوان کادرویت کن ورن پاکه خورد بکن ناوندک خورد پاک آوی هم دویجن ورن ام ناوندک خورد چه بکنه که باکره کردستانی ام رنگ سیاسته بگهارن ام بانگی جوانا دکن ام بانگی جنا دکن ام بانگی و کادروین کردستانی دکن ام با نفشه نو دکن ورن پاک دوی مسئله ده گلک وکریه و ام حاضرن هر دایم به ای وقت خور ببین یک جبوه چا اف زلالی هبه اف سیاست فکری هبه ام دوی کادرین کردستانی جی دوی موه نکیدی نخن عینی میزینه هگر البته که ام نکار ببین یک جی او آلترناتیف می که ام کارم هفدر هفکاریه بکن اتفاق هفکر جی لبرمنه و ایرو پاک ذاتن دوی مسئله جیده اکتوره کی اساسی و خباتا خود ماشینن ما گوتیه جی زمان کردی بگرن جی مسئله زمان تنه بگرن جی مسئله هری بچوکیا ملت خو بگرن حتی چهار سریا مافی چهارنسیا ملت کرد ام آماده به هر کسی ره لگور اوان پیوندیا دینن اتفاق و هفکاریا چه بکنه ام دوی مسئله در حتم باکور کردستان شکستک مزن خواریه اف شکستا مزن نه پروبلم ما ایرو تنه جی پشتی داربا عسکری 1008 حتی نهایه و اف شر هیو یک آلیبون و امجی چاقا پارتی و گروبین هیی ام وی هاوی هر کش حال خو ممنون بن و کادرین کش در وی ایوان هما بس رخنال و پارتینا بکنو و قوت ندنه و نکهون ناف اوی گاوه امجی میدانه دیساش کرده هلن جهازین هیر ده هلن جلت کرده راستی گلک مجار هیا کم روف لسر بپیوه لی وقتا ما هندک دمینه کک مصطفى جنابي و چند روزبر لإسطنبول الكونفرنسا باكي و گوتن کربو او گوتن جی خواه گرت يعني و گوتبو هر کردک دوی هر پرچه کی کردستان وک بشک لاشی خواه ببینه مبست آوه جوان گوتنان چیه
و گریدای وی دخوازم جناب و بپرسم سروک هرما کردستان رزدار نچروان برزانی سردانا سلیمانی کرد و سردانا خود از قدپی و نکیر دخواست کرد که گو زودترین دمی ده ناکوکی خوش هولی راکن سروکی نکی رزدار باخل طلبانی جیب آوائه کی گرم پیشوازی رزدار نچروان برزانی کرد هیئتن دو پارتیا هفدیتنان دست پیکرن جناب و بقاسی که هم دشوپینن لباشور کردستان جی دم دم هون دمینون اون سیاست باشور کردستان جی باش زانن و اکتورین سیاسی جی اون باش ناستکن دوی هفدیتنه ده ملاقات ملا بختیار هبو رزدار ملا بختیار دوی ملاقاته ده تثبیت کرگو او پیمانا کاک مسعود و مام جلال کربو نابین آوان ده چه بو دوی او پیمان جنو ورنو کرن و جناب تجی سیاست مداره که کوانجی باش ناسته که دوی داخویانیا ملا بختیار رزدار ملا بختیار و اف زیارتا رزدار نچروان برزانی یا سلیمانی چواد نرخینه گلو نها تاریخ ملت کرد تاریخ کردستان ده هما امدکارن ویژن جارا یکم ده آسته ده همو پرچه تاثیرک مزدن هبرد کن خوشی جی نخوشیین پرچه کی پرچه اندیش زیده تر دکن و ویا خوش نشانی مدن مخابن دیسا دولت انداگر کرن ایرو چاقا اردوغان ایدی هما وقم ویژن دوش باکر بردابه خیندی باکر لروجاوا و باشور او قادنا حول كده يكون نهل ويدري كرد شكيب داس بخن ياجي هي بيشتا بخن او جبري مساجك مهمه جبر ويجي ام ديفيجن د روشا ايرو ده هر كردك البارچه كي غاوا كي داويجه دوی حسابه وی بکو کاوی اف تاثیرک چاوال پرچه دی بکه دوی گور چون اف ادی براستیج سیستم وک لاشکی تردگاره اف نه معنی که ام رابن هر چهار پرچه کردستان ریخستنا پاکه دینن یا جی پارتیک دی ام وقت فکر ام ندوی فکر دن لوی در پارتیه ما هنن هر پرچه گور خواست سیستم که وی هیه دوی ام تمی آلیکارو پشکرو حوالبنده هفن ام جبو سرگیجیا و آستنگیاش هفدور در نخن ام لسر سیاست خلگور وی بافرینن جارنا جبو برجواندیا باشور آن روژاوا یا روژلات یا باکر دوی ام یک کار ویژن ام خود پاشته بکشینن آن ام بچکی راوستن آن ام یعنی واتشنا ده عقل کی نتوی استراتژیک جیر لازمه جبو ویجی وقت لاشکی گتو بفکره اگر هر بشکی لاشکی تبیش دوی حیث دکه جبو ویجی ما او تثبیتا کری که قدر کردا ایرو گلگ نیزی هف بویه جبو ویجی دوی ام جهدو آگاهدار بن نکو ام جهدو را آستنگ بن و ام رابن دستکفتین هیجی جور تراکن بغلطی و شاشتی خواه اف مهم ایرو لباشور کردستان دولتک فدره هاتی آوا کرن اف دولتا فدره بکد و خباتا بدهان سالا و بدل مزن هاتی آوا کرن و هگر ام راستیا و بنرنجی دامزراندنا دولتا فدره ده قادپه ینکه و پارتین دی کدک پر مزن دانن ده نود یکی ده 2003 پشتی رژیم صدام رو خاجی یک گرتنا کردا بو گارانتی که کرد لوی داره تشناب دست بخن لبر چعوایه جبوه کادپه ینکه ناوی نوانده گل جارا شرط چه بونن پروبلم چه بونن لتشته گمه دید برز مام جلال و برز سروک مسعود بارزانی نها اوان ناوان ده هماهنگیه کبول هفکرنه کبو ایدی و افجی بو کردا قزانجا گلک مزن بو لی مخابن ایرو مام جلال نساغو و جیوی جیده ایگه کاری بوی رولی هنکی بلیزن تونیه مخابن آنکا تشتیم دویز نوایه نکیده لی دیار قدر باشوری کردستانه تاثیر همو پرچاده که دستکفتنا کردایی دوی هر کس بپارزن لی بریاوی دوی
سرید قدپه و ینکه به هور لحفکری المسئله بنرن او پرسکریکین هی چه بنجی دوی بکاره بن ریا چاره سریه جروینن وکی دی ترتونه دنیا ایرو دنیا امریکای نتوی یک بوی اوروپای باوان دکن و یکتیا خود چه بکنه اما پشکریا کردستان اگه گرتی بکن او خورد و معنی به باشور کردستان فرصتک پرمزن چه و ساعت پشی شر روسیا و اوکراینای مسئلات گازا تبعی پترولا کردستان در کتی پیش دنیا اکبر لینا نرم او بریتانیا انگلترا که 1600 هم حتی ایرو ایگو بوی سببه که کرد نبونن دولت اکتور اساسی انگلترایه و هم گشت زانن یک جه انگلترایه ایرو انگلترا هدی دیاره که سیاست آخوا نشان گوهرتنه هنن و پیوندی خواهی لگحرما کردستان دینا آسته کدی جبوه دوه کرجی لباشور کردستان محقق ریکش او دور ببینن یعنی پدکه و ینکه به هزاران کش او دو کشتن نکو ابتشنا ندیتنن دی سال هف کرن و دی سال اف دولتا ما هف دور آوا کرن جبوه ام دبیجن یک کرنا هزا پیشمرگه و همو دستگاه دولت بونه وظیفه یک اساسی یا مهم جی مهم لهم بری بغدای لهم بری ایرانه لهم بری دولتا ترکیه لهم بری دنیا یک گرتی بن هگر اف حولا برز سروکی هرما کردستان برز نشروان بارزانی حولاوی حولک پوزیتیف گلک باشه و ده دستگاه شکریک مزنجی ببینه دوی واری ده اون دزانن نونه را نتاوی یک بوی جی به همو پارتیان کرداره جوینک شکره و دو سه روژه دی چند روژه دی ده سروک که هرمه برز نشروان بارزانی و نونه را نتاوی یکون جوینک دی حسابه واری شکره اوانا گش مهمن کرد دوی یک گرتی بم تر یک دی جوه مسئله ارتبایی کرد هگر کرد نه یک گرتی بن کرد و سری دیگه نکه و پدکه نه یک گرتی بن باشور کردستان حیفه ده دستکفتیان هیجی ضراره بینه مثلا کرکوکه دید پشت رفراندومی مدید جبوه ام پشکریه کن او تثبیت که برز ملا بختیار کریه که تثبیت او هیه یعنی وینه که معقول جی کشان دیه جبو باشور کردستان جی جبو روجاوای کردستان جی یعنی یا مهم اول دوه یعنی که دناوا خود یک حلوستیه که بجیبینه و دوه پدکجی و یعنی کجی پارتیان کردافگشی به فداکاریا که بین جمهف و ریکه وکن که حمله کنو چه و او اتمسفرا که ایرو دنیا هیه او مثلا پیش شر اوکراین و روسیه دکاره در یک ور وکو که برای سروک حکومت هرما کردستان برای مسرور بارزانی لندن بحثا کنفدرالیا که کرد یعنی نه دوره که کرد یا گرتی بن یک حلوس بن بریتانیا و امریکا و اروپا پشکریا کنفدرالیا که جیبه که به چه دسته کرده گله خورد کرده به کلید یا گرتنا کردایه که از فازم تام دوید دا تشتکی بپرسم وقتا که جنابه و بحثا باشور کردستان که بی شنگاله که ام درباس ببین ناوه از دخوازم هون چند گوتن جبو شنگاله جی بیشن بله شنگال کرکوک دشتا موسوله اف درگش کردستانه او جیهن که مجارا ماده 140 او گش کردستانن مخابن 2070 گرگ رفراندوم چه و ماده 140 بجیب و او چه نبو یعنی بغداد و آلین عربا مخابن دوی وارده او نکرن ریوه نکرن جبو ماده 140 لی ده رفراندوم سرخبونه یا 25 ایلون 2017 شنگال خلق شنگاله بی تردد جه حلب چو سلیمانیه و لدهوکه و جه حولیر زیدتر جه سرخبونه ارگوتن اره لقال همو دزاوانتاجن هی بفکرن دما رفراندوم بینن بیرا خواه تماما دنیت بین نکن ترکیه و ایران دبه هم بکن دبه همیو برچی بهلن دبه همیو بکجن دبه هم نهلون او ببن یعنی زختک مزن هی اتمسفر اکواده خلق شنگاله جسدی نودو سیج زیدتر جه سرخبون ارگوتن اره او خلق شنگاله پشتی که مثلا حشد شعبی هات پشت رفراندوم ویدره داگر کرو کرد دسته خواه یبشه جه آلی پککه و پیاده و هاتن آوا کرن جه بشه کردن می ازدی شنگاله
یه بشه باشه پشتی او حشد شعبی يعني كاد شنغالي يا بشكل ناف حشد شعبي وبشكي وي بشكي حشد الشعبي حشد الشعبي شيء أردية دوام يا عراقي يا دولة عراقي رسمية يعني أردية فرمي هي أردية ملي ساجي حشد الشعبي أو جي بشك أوية أردية أوية دولة عراقية نها يا بشكتنا حشد الشعبي ودبيجي بلا شنغال گریدای بغدای هرمک اتونوم به ام نه قبول کردن اف گوتارا ده معنی که هم اراده گل کردستان تونت عصباندن منزانن ده جوتمه 2021 جده هل بجارتناش بو پارلمانت عراقی ده هل بجارتن دیسا خلق شنگال سه نامزد پارلمانتری وانم هر سجی دان قدپی نها تو قبول ناکه تو اراده خلقی قبول ناکه و تو فعلی بحشد الشعبی رد تو بدری عراق بدری کردستان ورانه عراق اوه که بخوازن شنگال بعراق بگریدن راستی جی کر خدمت دکن جی داگر کرار خدمت دکن پر زلاله لی ام بخود بیشن شنگال جی و همو هرمن وقت شنگال جی اگ خوشک برای من ازدی لیدشین دوی بتایبتمندی خوی هرمی بکاربن اداره خوب بکن لی دبن دستلاتداریا پارلمانت و حکومت پیشمرگه و سروکاتی هرما کردستان ده یعنی وقت بشک هرما کردستان دوی تایبتمندی وان دینی کلتوری جواکی به و تاریخی به حساب کنه و خو خریبه ببن نکو بغداد بگردن اوه بخوازن بغداد گردن و خو بشک حشد الشعبی ببینن دوی واریده لباکوری کردستان او پر خراب هیه راستی خلق به نزانن يعني بروباندا پر خراب هي دوی دیواريده ام بقارب المساله زلال بكن شنغال كردستان و شنغال دوی وقت بش كردستان بقارب به هرم پاکستان خوی داره بله کرم که سیراج ام هاتن دی تالیا برنامه خو برسك هبو متگو از سروک گشتی بپرسم نها چو دنگ چو ام لور دجین لأوروپا دجین دخوازم پرسکی گریدای وی بکم گلو هیویه و داخوازیه و کردین دیاسپورای چیه و کردین دیاسپورای چاوا کاربن آلیکاریا تکوشینا ولات بکن او سه قولی یا جیم بین او سه آلی کون به هفره دوی تخوازن اوی بکن هیویه و جوی چیه دیاسپورای چیه برا پرسامه تالی جی بیابه تاریخ و تجربه ما ملت کرد نشان داده که لکردستان دوز و آگری آزادی چقاس گرم به تاثیر خو او قاضیتر لدیاسپورا ایجید که لبرچاوای و چاقا او آگر بچک سیست به تاثیر خوی نگاتیو لدیاسپورا ایجید که ام بخوا پر به زلالی دبیجن لدیاسپورای دوی لبهشمندیه که نتوایی کردستانی پتانسیل هری برفره بینجم هف نها قال خبات للدياسبورا تكرن ديا كرد هي روندا كردستاني هي نوندا كردستاني هي يعني كونفدراسيون روندا كردستاني هي ديا كرد هي خباتن دي دست بونن و هنن جدا جدانن ما وقت پارتی آزادی کردستان روز اول جدی گوییه دوی وان خباتنا نزی هفن وقت فکر و سیاست و نزی هفن جبوت جدا بوی چاو بوی او مناقشه جم دین نالیکی لی ایرو تشته بکرن دویل دیاسپورای او خبات جبو یگرتنا وان همو دزگهنا بیچکرن و بدنگ کی خورد یگرتی هم لدیاسپورای لمافن خلق ما دیاسپورای خودی لی در کردن زمانه کردی خودی لی در کردن دیپلماسیه که خورد لوبیه که خورد چون دیاسپورا نه مثلا لوبی و دیپلماسیه تنه یعنی برخصن کرنا خلق میل دیاسپورای پروردا خلق میل دیاسپورای لی خود درکتنا دیروک و کلتور زمان کردیه و پیوندی دولت و خلق ودره نابا خلق وان ولات ناده
هبونا خو بده قبول کردن و عمره کار به انتگری ورجی به بناس نمای خو اوانا گش خباتن اوینن دیاسپورینن دوی وارد جار جارا دیروکا ملت داده خباتنش در و جه هندور زیتر درد که پیش یعنی وقت به اوا کلاسیک دبین هزن نافخویی و هزن درکی ام دبینن یعنی کوهرتنن وی 30 سال داویل باکور کردستان باشور روجاوا هزن ناو نتویی تاثیر گلک زیاده دکن جاناج قوتا ما تیرناکل به مداخلین دولت ناو نتویی او گوهرتن چه دبی دیاسپورا دورد گلک مهمه دیاسپورا دکاربه به هزک واکن دوست و آلیکار و پشکرین کردا زیاده تر بکه سیاستا تسهیل سیاستا دولتا بکن لیش بکن بکارم تسهیل خلقی بکن دوی اولی امیه کرتی بن چاره اوه لدیاسپورای ام بانگی وان دزگاهن هایی گشاده کن که ین کردستانی و نتوایی ین لسر هست و بیر و باورین نتوایی و نرخین هر دستکفتین هر چهار پرچه کردستان خودی در کبن ام باوان دکن یکتیا خواهش بو یکتیا آوا ببین هر کس با آوایی که دست بدن هف ریش هف دور وکن و به دستگاه خرد یا دیاسپورای ام ملت کرد بکار بن وی داره ده تمثیل که بکن پشکریا وی زده تر گلک سپاس کک مصطفی برنامه کی جناب تر و تجه لدار خست براسیجی مجه سود ورگرت کک حنفی تشتکی بیجه گوتنه تالیه؟ نه من بگوتا گوتنه داویین سروکه گشتی من جیب خواستا بی ازناته اجی سپاسیا و دکم سپاسیا دیساکت کارین چاپل مدیه دکم و اوه که حوالو ناسو دوست گلیمه کلمه گودار کرنجی سپاسیا وان دکم نها گلک جارا گوتن تیره ناکن و جارنا جی ام لگور گوتنه خود تف نگرن مخابن امه هم انجام جه نستینن و هم جه امه تاثیر نگاتیو بکن از بخواه د مسئله زمان ده خوازم تشکیل بشم زمان کردی جواتا باکوری کردستان شکستک مزون خواری هم یا گشی بینن و گل خبات جبو وی شیده تکرن پلاتفورم زمان کردی و دستگاه هندی نوا خبات ناد مشینن لی مخابن ام لگور بریار خواه تب ناگرن ام دبیجن ام یه کامپانیا امضای جبو زمان کردی به زمان پرورده و به زمان فرمی پلاتفرم زمان کردی و تورا زمان و چندا کردی کامپانیا یک وکرن و تمام پارتیاجی پشکریا وکرن همان لی انجام آوه چه بو؟ ما لگور چته پیویست ام تف نگریان ام رخنیل خواه نکند وی واریده او امه نکاربن وید شکست و تراجدیا هی ریل بر بگرن به سال 2021 و 22 دیاده به میلیون کرد بشتاری نوروزی بون بشتاری چالاکیان حشت یاداری بون بشتاری گلک چالاکیا بون باشه یعنی جناوا و میلیونا چما ایمزن نهاتن برف کرن گلو امر خود پرسن ام ویرخنین خود کن نهاج بود درسا بجارته کامپانیا پر برفره چه بو بفکرن جو کرده آق پارتی جو کرده جهپه بگرن حتی ام پارتی ام کرد و کردستانی حتی هدف و هدا پارخو ترکیه دبینن و حتی هر کسی گشا گوام پشکریه دادن انجام لورد ویم خواه گرن مالسف گوتن و کریار چاقان نه یک شکست مزن دبه ده مسئله اویجی ده خباتا نتوی طرف کردی آواکرنه جیده ایرو ملت کرد احتیاجاوی نجوه یک امرابن جبو پارلمنتریا که آن جبو اوه که خواه بدن بند چنگو سیاه نکا ام ببین طرفک ام ببین ملت خواه اگر ام ببین طرف و ملت امه تسیر هلبجارتناجی بکن امه بکن رنگی هلبجارتناجی بگوهرن و امه بکاربن او سیاستا که دولتا ترکیه 9 سال دمشینه امه بکارن رید برویجی بگرن لی اول دوی ام ببین خواه و ام گوتارا خوشی خودی در کبن به معنی ام وقت پاکیجی خو رخ ندکن و ام ملت خوش رخ ندکن ام لزمان خو خودی در کبن زمان لی خودی در کتن البته ایرو آگر پر مزن بویه ایدی بساطله که او آگر نه و مراندن پرورده زمان کردی فرمیبونا زمان کردی گل گرینگه
دوی اوی د بندک گلک مهمه جبو ویجی دوی ام باوی کی ریه که جیر ببینن دست خو بدن هفتو که دولت ترکیه دوی واری د گاوا باویجه و ام د سیاست باکوره کردستان جیده ام ری ببینن ام ری قاربن جوان ما پتانسیل جنا پشکریا و فکر راست ببینن و ام بانگی همو قادرا و گنجاجی دکن فرمو ام بخوا حاضرن و پاک اویه دست بدنه ام بکارم جملت خور ریکه بکن سپاسیا gelek spas kek Mustafa kek Hanifi te tiştek bêjî gotinê te dawî tu lê zêde bike Ez ji bo ku kek Mustafa beşdarî bernameya me bû gelek spasî cenabê wî dikim û ez hêviya ku milletê Kurd li Bakurê Kurdistanê aliyekî Kurdî aliyekî netewî û demokrat û azadîxwaz û xurt ava bike bi wê hêviyê ez spasiya hemû temaşevanan jî dikim û spasiya xebatkarên çarpel medyayê êre jî jî dikim mala wan ava be. gelek spas kek Hanifi temaşevanê nêja me bi serokê giştiyê Pakê Rêzdar Mustafa Özçelik îro bernamak li darxist bernamakî gelek berhemdar bû em spasiya cenabê kek Mustafa dikin ku bû mîvanê me heta carekî din bimîn di xêr û xweşiyê de şev baş. Şebaş. شباش